Oh, misty eye of the mountain. Vi forbedrer hele tiden vores måde at leve på. Men på det seneste af vores nye løsninger begynder der store konsekvenser for naturen. Vores forældre og deres forældre er ikke blevet opdraget til at passe på miljøet. Fordi dengang var det ikke noget problem. Det er det i dag. I dag er det vigtigt, at vi tænker os om og har miljøet med i alle vores overvejelser. Vi skader naturen, men i sidste ende er det kun os selv, det går ud over. Vores planet skal nok overleve, med eller uden os. Så grund til, at vi skal blive bedre til at bruge vedvarende energikilder og rydde op efter os selv, er ikke, at vi skal passe på miljøet, men at vi skal passe på os selv. Og endnu vigtigere, vores efterkommere, vores børn, som skal afblade den efter os. Lego er bygget på et grundlag af kreativitet, fordi modsat andet legetøj, hvor kreativiteten gør legetøj spændende, så forstærker Lego børnenes kreativitet. Kreativ og innovativ tankegang er fundamentet for fremtiden. For at løse nutidens problemer, må man tænke anderledes og ud af boksen. I'm gonna pick up the pieces and build a Lego house. If things go wrong, we can knock it down. My 3 words have 2 meanings, but there's one thing on my mind. It's all for you. And it's dark in a cold December, but I got you to keep me warm. If you're broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on. Now I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm gonna paint you by numbers and color you in. If things go right, we can frame it and put you on a wall. And it's so hard to say it, but I've been it before. Now I'll surrender up my heart and swap it for yours. I'm out of touch, I'm out of... Dem, der skal løse vores problemer, er de unge, vores fremtid, os. Vi skal lære at tænke ud af boksen. Men hvordan kan vi det, hvis de omgivelser, vi er i, ikke er inspirerende og motiverende? Jeg har brug for et sted, hvor vores nysgerrighed vokser, blot ved at træde ind. Et sted, hvor vi kan lære at passe på os selv. I en skole. Don't hold me down. I think the braces are breaking, and it's more than I can take. And it's dark in the cold December, but I got you to keep me warm. Oh, misty eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during suns. If this is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out, Father, oh, stand by and we will watch the flames burn up and on the mountainside. High. And if we should die tonight, we should all die together. Raise a glass of wine for the last time, calling out, Father, oh, prepare us
watch the flames burn open on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees, and I see fire hollow in soul. I see fire, blood in the breeze, and I hope that you remember me. Derfor er vores idé til en løsning på begge problemerne, at skoler skal være mere bæredygtige. Men bæredygtighed er mere end at passe på miljøet. Vi skal være mere innovative og kreative. Og når vi er det, kan vi finde nye, bedre og mere miljøvenlige løsninger. Mange af løsningerne findes allerede. De skal bare udføres. Vi har derfor prøvet, ud fra de løsninger, der allerede eksisterer, at skabe den perfekte skole. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire